gradonačelnik postiže izuzetno velike rezultate i ja verujem da će i do kraja ovog mandata biti dovršeno sve što je obećano, ali da razumemo da smo mi započeli takve projekte čija izrada traje najmanje 8 godina. To su projekti kojima dovršavamo višedecenijske infrastrukturne poslove u Srbiji, ali i neke koje smo sada započeli sa novim tehnologijama gradnje koje relativno brzo završavamo. I mislim da negde do 2016. godine ćemo moći da napravimo jedan presek i da kažemo svi zajedno da smo učinili mnogo. Evo, želim da se zahvalim svim radnicima koji učestvuju na ovom poslu, austrijskoj kompaniji POR koja radi veoma dobro. Ja sam i njih i u razgovoru sa svojim austrijskim kolegama, kancelarom i predsjednikom Privredne komore pohvalio. Želeo bih da sve austrijske kompanije tako dobro rade u Srbiji, ali istovremeno da naše kompanije kroz rad evropskih kompanija dobiju nove reference i da naši radnici dobiju novo iskustvo. Još jednom svima se zahvaljujem i doći ću opet da kontrolišem.